Antu bathatu ni bayitiri miaka inana nchera ni koti ya Chuka nyuma yabo kuwatikana na maiti ya kuorwana. Bathatu ba Martin Murigi, Eston Kinoti na Winkate Mukami bawati na maiti ya kuorwa Lewis Mutabari Maria mwaka yo 2016 kinya kwethirwa batenda kumuorwa. Mwambithania Joyce Gadan awite bathatu ba ni batumire muciyo Mutabari urataukirwa na kinya kuwata kironda kia nkuji. Martin Mwambi anateta onkuluki. Muthia gioto kiri mucio wa muthaka Lewis Mutabari kuoneka kiri koti ya Chuka. Koti ino yathanite antu bathatu bathaikwe miaka inana wa muntu nchera. Alafu baada ya kuangalia upande wote wa kesi, kila mshtakiwa amefungwa miaka 8 gerezani. Mbere ya mugambithania Joyce Gandani koti-ini ya Chuka igwatite na mabitia makuraga batakwenda kana manslaughter muthaka Martin Murigi, Eston Kinoti na mtomoka Winkate Mukami batumitwe nchera miaka 8 wo wachi yao, na kwamba marehemu aliacha mjane wa miaka 29 na mtoto wa miaka 3. Postmortem report ilionyeshana kwamba marehemu alikufa kifo ambacho kilikuwa cha uchungu sana kwa sababu ya yale majeraha ambayo alipatikana nayo kwa wakati wa postmortem. Kuringana na koti ino gikuo kia muthaka uyu wa miaka 38 na gitari kibaririe indi igitigite maronda na nkinyoru rubone kiri muci wao, kwamba wakati ushahidi ulikuwa unatolewa ilipatikana kwamba marehemu alikuwa amejaribu kutoroka kwa hiyo bar lakini akakatazwa kutoka. Hii inaonyesha kwamba washtakiwa walikuwa na chance ya kuepuka hii shtaka lakini hawakuliepuka. Muci wa bamututigi nyumia kugitwa kwega mbarire baugite muthia ni gioto gikuoneka kiri gikuo kia muthaka wao. Tiata igambare mutanoche nontu turendete muno. Rira mwana akura atire mwana ina mieri 3 na rira mwana akura aturia, what did you do? My father ekurawa. We were seeking for this. Tukuibwa twanirwa. We have been served, justice has been served. Ukorone chetu itukuibwa at least to relieved. Koti kuite gamba bwega lakini nkiromba kithira tibura abatampira na information ira ciari cia barabonete bonde gotuika muntu monekanire kesi ikithire iri urito etekiri nduzi ke manslaughter. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Gamba Ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi.